ngizothi ngiyakhululeka ngizokhuluma mangiboshwa ke ningiyeke ngoba lalela mina I can't leave the space I'm not dumb mina ngikwazi ukuphatha abantu kanje emvelo kwaloko ngiphume mina umsila sengufeka ngaphansi Asasho lutho kubona ngilive kunjani ngilive vele siyakhala Ziyakhala manje siyakhala into nje abalulekile mfowethu mina sithi yeah I need to be protected yeah and I need security kaloko khululeka mina I will fight with my colors okwesibili mina I'm not a coward I don't fear to die angikwazi kuphela isasa mina ozongitshela ukuthi nabafazi abathe nengane umntaka zona God is bigger than me and people there is a project of leadership in this time I can't continue being stupid knowing that I can do better ngokucabanga mina ngisafanele kodwa wami ubaba wami ngabe mina ngimodla siyakhala ayeke nefuna izinto Sisho kanjalo isikhathi esinamanje sesigijima lapha ku6 minutes past 4 o'clock ekseni washube studio suka suka Mathioda kushubile njumani yathi besizweni isihlahla somdlebe nodela msiba bejebeje fasone empahla hliziyo zamadoda ibombu nabasetete nabasenyimba nemkhonto khosikazi nabayikhala amanzi dictionary ndaba yithi umndeni kunjalo wevuma 103 sinjalo sisho kanjalo mase singena bafowethu asingeni sodwa sambi sodwa bafowethu umthandazo siloke sisho kanjalo sithe ekhaya siyabonga awudanki bafowethu umthandazo bewumunye umthandazo bewubheke egoli kunjalo uNkulunkulu uyiphendulile imthandazo yethu bafowethu emthandazweni bingelela ndoda imvumane eyavunya kuphi imvumane evunya kwelasameleka ngoba kushopha amuvuna umthatho obulaliso zalingane ezolo mpalo khatha kwasamendoko uyakwazi nokufika ngempanga shanyanga uzola shobane walushayisa ngombo uzobhulaphi eke ungizwe umlando kamkhulu ngidabuka enkandla amathatha amnyama enkandla ngidabuka khona hayi ukuthi ngibe ungase enkandla ngejerica hayi angifananisi kodwa ngasenkandla nje ngokudabuka eke futhi nginsizwa eziqhatshayo ngomina ngishiya manje siyangazi ngishawa shushisi bayangazi iningiza Afrika yangazi sikuvuma 103 eke with Dr. Keshelezi the healing hour sithi ayikhala ziyakhala mfowethu into engiyithandayo ukuthi lo hlelo lethu seliphase siyo lapha istembu kwathi hayi bafana siyanazi yonke indawo yenzeni lento ngengahleka mfowethu manje dlala enkantolo kwathi ake nibabone ngithi nawo bali profile uhlelo lwethu inkosi yami angithi uNkulunkulu usebenza ngale system lena asuke livezela wona njengokufa ukuthi izinto masizenza sisenza ngimfihlakala yabona eke ngeqiniso akasazi ukuthi lelo qiniso khona lapha eliyozivikela khona mfowethu singamosha isikhathi akekho bengazi ukuthi mina mfowethu ngokusebenza kwethu umnandi bethu eke uhealing hour eke ngaphinda futhi eke ulokhu uchome njalo mandla eke lokho yabantu bakhe emveni kwalokho bese esuka lapho ngichomela ngestudio sakho ngoba mina mkhulu angisakuthemba nonehaba yonke into mkhulu right bengiqala ukusibona istudio ngasincoma yabona kanti uzofela leyo nto ngizofela hayi mfowethu uzofela ukuncoma uthini manje mama sekhona ko studio sekuncoma nje uthini manje mawusho kanje ukuthi wena hawu mfowethu awusitshele kahle ukuthi first day nje mawufika lapha nejele wathini kuwe cha mfowethu njengoba mina ke akekho ngazi ukuthi ke ungizwe umlando wamkhulu inkosi emabhinci yeah eyaziwayo iningizimu Afrika nje kuthi phela usubizwa osikisi lapha ejele abafana bekugwajisa lalela inkosi yamajele manje ushuthi ilahlile sejele position ilahlile inkosi manje izwe lasejele liyakhala lithi ungizukekho ha lalela inkosi yamajele
lonke jikelele athi awumadoda nayi kushintshiwe usisapitoli wasuswa wasiwa isigoli yabangitshela ukuthi ngelanga lokuqala ngifike enkantolo lapha mfowethu ngithe ngifika lapha khona insizwa ezayiboshwe izandla nenyawo ukuthi abantu abamacala cayi yabo manje ngingena laba benyawo upela kungamapharanyana wenyawo upela lapha lo okunekho phela ibhongayo maye kumile ke lapha nako uzopula amacalanyana ngathi ishu sekusuka uyamhlasa klasa manje enkulu ngaso kanti lezi insizwa lezi ezivalo lapha phakathi ziyasithi emkhaya hey ngibonile indabeni emkhaya manje ufuna ani lapha kanti lo labafana bazodlula bedelele lapha manje enkulu ngaso kwaqala kabili kompala kwamheda kade awusuka hey asho ngathi ke umuntu otiti angazi mina ngizoyithini le ndaba lalela mfowethu ngike ngeza bekhala enkantolo bedwadelele wathi yona ukudla kwasenkantolo ngeke uze ukudle awukudlanga impela wazi waphuma ungakudlanga Tabo ubanyena awuchele ngaboshwa mina awuchele ngaboshe chele ngaboshwa mina asho nizobuya chele Simkonda Okay. Yeah. akazunywa mfowethu uqonda ngqo kunjalo nje mfowethu akazunywa umuntu usuke eqonda ngqo usho kanjani mthente mfowethu yabona thina kwela kithi simzuma umuntu simcela ya mangabe umuntu lokho egathekise ethi uyasifuna semqonda ngosini ke le mfowethu kusho kanjalo mfowethu usho kanjalo mfowethu ingoma kodwa khona lengithandayo mfowethu athi uyicula ithi tshele ngaboshwe tshele kwakunjalo mfowethu uyiqhawe manje uyabona manje uyinsizwa ngoba uma uyinsizwa kumele udlule ezintweni ezinzima uma mkhulu ithi ingoma sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba mana uma mkhulu hey ngumuntu usiphazamisa ukukhuluma nje ongayazi thina noMandela sabo Alright ngoba mnandi kakhulu lapha lesithola kumageza amahle bathe tshele engaboshwe tshele usuka madoda libuyile isosha ibuyile insizwa awu mfowethu oza kwenu SABC
ngeke mfowethu asibambe isikhathi sethu seside sakijima impela sigijima kakhulu lapha isikhathi sethu sithi 16 minutes past 4 o'clock ekuseni kuyiphuma 103 kulesihlanu kumhla ka30 kuJuly kuphelile inyanga kuphele yonke into nomacingwana uphumile madoda kunjalo uJabhisita ulosingaki ulosingaki ulesihlanu ake sizwe le voice note ngoba bese sebekhuluma abantu macingwane ngaphandle awuzwe la Mvumo ukhehlelizo umkhipha ngempela ungizwe umchunu hayi uyasebenza lo mbhemu lona ayingeke uyasebenza lo mbhemu hayi ungcono ngoba besebenza nezwe libuka kazange azayifihle emvakashele enza yonke into ukuphosa amathambo laphana hayi ngiyamvuma wengizwe ukhona into mfowethu engifuna uyicacise kubantu namhlanje bengingasakwazi ukusebenza e-studio ngingasakwazi ukuthiwa ngumdayisi mina ngikudayisile ngithe ngibonga mfethu bengisabonga ukuthi umndeni wakho umakhosikazi wakasa understand relationship yethu hayi abantu ke ngisho nezitha zakho ke bese ijikile sezikuthanda lapha ngoba abantu baye bakuthande mase ususebishini usungenile wacwila impela wathi bathi hayi ngeke umlahlile in awusho mfowethu uthi ukho indima engidlalile mina noma isupport engidlalile mfowethu abantu bethi mfowethu ngikulahlile thola mzulu ngoba wothi uyangifunza manje mina ngifunza mina ngumuntu oqoleka yabona mfowethu kuthiwa ngizithiwa man of principle yabona mina amandla umuntu akwahleli ngoba mfowethu mangadla amandla akho ngidle amandla eke ethonga lakho kuyobe nginecala ngisho eke kwaba ngithi uqobo mfowethu yonke lento nami impi bengayihlelile mfowethu wena uyena usopolitiki okwesibili awuyena umuntu eke oinvolve into eningi kodwa ngenxa yomuntu eke wesintu ngithema ngoxoxela ukuthi nanti ikhihla lakithi liboshwe wadabuka emboni kolokho ngikhuluma mina nguwe nje kwami lenkandla ikhona into edlala umfowethu ngiyakubona mfowethu ukuthi umhlobo wakho eke ubhekene nenkinga ngiyacela ukuthi nanku petrol ehamba uye ekhaya uyokwazi ukukhalisana nabakwancamalala ungitshena amakhona inkinga khona mina ngisakhuluma ngesigaba soqala sasuka lapha esigabeni soqala sanyuka kanti asazi ukuthi njoba sizobhekana nenkinga zisihlangabeza usathana ukuthi nami ngenyembezi engikhalayo gcine sethi hayi angikhali kahle hayi mawukhala ngazi mina ukuthi mawufela uyihlo khona iscript ofanele usilandele mawukhala emveni kwalokho wathi hayi asikhali ke kahle thina singakhali kahle ke noma babonaka ukuthi ngathi eke sondelene nobaba oncamalala siyamkhalisa emveni kwalokho sasesicindezela yabo kwawena mfethu abalaleli labazi ukuthi kwawena obuphunga amankentshane eke funa ukukuluma umndeni wakho eke usenkingeni ukhala nje ngento eyodwa mfethu ukuthi ngithe ngikhulelwa ingane ngisegoli eke ngiyokhuluma nezwe laseNingizimu Afrika wena ukuthi cha bakwethu is our democratic right ukukhala ukuthi ubaba uNcamalala akakhishwe ejele emveni kwalokho kanti ingane yami izosala ishiswa umlilo la emveni kwalokho ingane yami iyagula ngifonela ngase ngehla mina ngikuja book i-private jet mfowethu ukuthi usosobala khehlelezi on a private jet akusho lokho ukuthi manje kusafanele ngifele lokho mina I can't be the flight risk flying within the country okusho ukuthi bangi flight risk with the private jet I was the flight risk ngibheke sisibhekele kumgilicha siya kwaNongoma yabona kufanele sithi uyosi flight risk sibona lapha ngike ngezwe mfowethu ungaphakathi kwasho ukuthi asikwazi ukuxoxa ngizwa kuthiwa umgiliji impela naye ugudluziwe esihlalweni bathi ke nemoto baplana ukuyithatha lithe lami mina phela ngangibonga umgiliji ngesikhundla iposition akuyona
ukuthi uyisebenzele ngempela ngeke ngikwazi ukumphuca kufanele ngimphuce yini sengibuza kuwena ukuthi kufanele ngimphuce yini umgilisi chaba kwethu ngoba phela imoto sasimuka okungamagalelo ithuthu zakhe futhi okungenzeka ukuthi wawuthunywe amathonga kwaZulu wonkana neAfrika yonkana ngoba inyembezi sayikhala sihambelwe imbube zingaphezulu kwenyembezi ongayicabanga umuntu ophilayo mfowethu ngifuna ukuthi mina la udlulisa ukubonga maku ukuthi uyafuna ukubonga noma mawungabonga ukuthi obani obabonga kakhulu abakwesekile ngale uthema uphuma obabone kakhulu bekwesekile laphana eGoli mfowethu eRandburg obantu ongathi ngikhambi mfowethu ngifuna ukubonga ilayini lemashiya dlala le video usuyibona usumsakaze phela buka nje ngicela ngibuzo ngelela usumsakaze phela nje ilayini manje yawona ilayini kodwa le manje imali kweligambe ngifuna ukuthi likhulume mfowethu ngafunzi imanje ithini ngomuthi ithini manje ngomuthi ujaji ipuno ithi manje cha ijaji ya I heard that you are using muti to escape then you have successfully escaped but I don't believe it. You have to teach me how to work. Ngoba ngiyayibona iyasebenza lento. Imake bangena mina enkantolo babonile bathi nayi lenyanga le. Nayi bangibona ngifake yonke into ngimboze yonke into ngifake nezibuko le. Bathi hayi. Nayi lenyanga le. Njengoba ngiphila nawe nje futhi usebenza nawe angiyena umkhofu mina. Yeah. Mina ngiqonde nje. Mfowethu amandla akho ngeke uwadle mfowethu. Neyinsizwa mfowethu omzimba ukhala imali bonke amaqhawe angimele kunzima eke neyinsizwa ezinye ngoba mfowethu eke kunabantu abanye abebe hamba nami kodwa ngenxa yokuthi amatohabo ahamba thinta uhulumeni engeke ngikwazi kusho kuba mina ngishilo mfowethu mina ngizoloke ngishilo ngizobonga kakhulu mfowethu inyanga lapha umzimba ukhala imali eyashiya yonke into mfowethu kodwa before siye lapha mana ngithi mina njengamanje All down the pen. Peguei rapaz, mas para lá passar nisso essas para ir content. Só treinando manje, mas rapaz, kuna content ngicedele la. Ngicale kuna content ngicale from Monday, yani? Monday. It's an interesting topic. Okay. Mana indaba senze ukuthi mhlawumbe kanithatha abantu be-excited. Oh yeah, bathatha manje. Ababikelela. Okay. Right ngoba mnathi kakhulu laphana ngizwa ikhale kanti ukhumbule ukuthi zikhona izikipa ezizayo mfethu bengifuna ukusurprise kukhona izikipa njengamanje ezisa-design ngithi uyazi ukuthi ngithanda into equality mina ezibhalwe Tatu Ndive leso sikwasho beso 350 osifunayo sibhalwe Tatu Ndive ngangazi mina eCape Town ukuthi namaXhosa athini athi Tatu Ndive Tatu Ndive Tatu Ndive ziyeza ke lapha kwanedo wafika uDuduzile lapha uyakhala uDuduzile indodakazi amsholo hawu manje uDuduzile usefike lapha imali engasayifani mina ufanele ukufaka uDuduzile into engekilele ngisho ethami ngababa wakhe nje manje mfowethu into engihlekisayo mangisuka esigodlweni ngithi mina never yabona mfowethu into yakithi kumele ngiyithembe manje uma ngililuzile liyaqala ngoba ngishiya yonke into esigodlweni manje cabanga ama appointments wabantu ngolesithathu nganginabantu abawu85 okwafanele ngibabone ngathi ababuyisele emuva manje ngiyosebenza lapha cabanga ngabe ngambaje eGoli ngaphithizela enkantolo ebusuku nebhakela
ngizingcono ngiyibambela ngisathumela manje ngiyazenzela manje ngathi ngiyabhidizela impela manje ngathi ngabhala ku Facebook athi uma ngihlulekile la namhlanje ngiyabuyeka unyanga ngiyoconcentrate emabhizinisini ngiyabuyeka nje unyanga straight ngiyayeka ngoba shuthi ngiyobe ngihlulekile. Alright 0659337972 0659337972 sibonge kakhulu umzimba okhalimali indoda yamadoda ibikhona lapha neGoli sikhombisa support enkulu kakhulu uze wakhokhela namatekisi wathi bafowethu asambeni sibonge futhi umthandeni igcokamelisha mfowethu ngiyazi ukuthi ngikwatele le ndoda izolo ngeke ngayiboniya lapha kummeli yokhuluma nommeli ngase ngibiza ummeli lapha kwashuthi sibhizi ngagcina ngathi ngiyam-ignore cha la khona mfowethu azazi ukuthi angim-ignore ngiyabonga kakhulu kodwa abe ngiphatheka kabi ngabaculi mfowethu cule ngimbonile lapha umthandeni nabo ke lamavukana amanye onjoko nabo bebekhona nabo ke abanye bebekhona mfowethu bebekhona ngeke ngibaprofile ngoba abakazi bangithande nabo kodwa mfowethu sibonge kakhulu mfowethu laba abantu bonke but bebekuphi abanye mfowethu abaseThekwini ngoba uyabalwela mfowethu abekwaito inkinga abantu uma ungafile abanyakazi abekwaito mfowethu umsizwa mfowethu ebuthekisi ngoba mfowethu lobo isiqhwakane nawo mfowethu unje nami ngikwazi ukuba insizwa yabona nami leli show ngehlela ngizongimela khona into akayikhuluma mfowethu enkantolo ungizwe wathi kumanje abaculi uhulumeni akabakhumbuli na ukubakhumbula kunini balamba kodwa angibabonanga bekhona mfowethu kodwa bebakhulumela phakathi yayizwa ngisho nabefundiswa wathi kumanje kunabefundisi abaphila ngokushumayela baphila ngemali uhulumeni akababheki wathi judge no ungizwe lento ayikhuluma right uma kunywa nge-COVID regulations akekho ongaphuli leyo mthetho uyayiphula nje abantu sababona freelancela bayaphula imithetho bayiqhubekela but ebakhulumela mfowethu engabakhohlwa abantu simile kulo khulunywa igama eliwani but angibabonanga abaculi beyihlupha mfowethu bebekuphi odladla bebekuphi otira bebekuphi bonke mfowethu abantu basukuma bayosupport kodwa utira ulibela udatha la amawela amnyama lawa represent part wawo la amawela afana naye ama-triplex manje ngishaya indaba zotira okay mfowethu zishiphi asesho kanjena usuzoyenza amacala futhi ufika kodwa kusuka la kuthiwa yimi engihlohlala 086 siyakhala notira uyazi ukuthi siyakhala 0861010 nikhumbule ukuthi ngo-25 minutes to 5 sizobe sesingena kwi-topic yethu nikhumbule i-topic yasala leya ngo-Monday sizongena kuyo but okwamanje mawufona uyamingelela nje ungizwe uscreame nje ulilizele nje ushaye ukhwele nje uyayibona leyo nto ubonge la ufuna ukubonga khona it's either ubonga ungizwe noma ubonga umkhulu noma ubonga umuthi wakini kodwa sekuyisikhathi sokuthi abantu mfowethu bangasabi isintu sabo ngoba asisabanga sisimelile thina lapha sasimele enkantolo mfowethu abelungu bazi basho bathi cha iyasebenza lento leyo ethi muthi maku ukuthi impela ikhona ayiyasebenza 0861010 # kuphelile kwesaba manje # kuphelile kwesaba ngomuthi wakini umfundisi nje uzongena manje ngo5 ufanele athenge green power ngendlela engudlenga umuntu wangena abashaka aqhabulo igama angiphathi yole ndadi game uNkulunkulu amavale bayiwena 0861010 0861010 uthi ngizwe manginitshela ukuthi nonke emaradweni nasemaphepheni manje ufuna ukum-interviewer uyabhala isheki ngoba ulisebenzele lamandla wasebenzele kakhulu ungavele umbize nje ungabhalanga ngibalekile nje cha ngizoyibiza nje press conference ngelanga lengaziwa ngoba ngisabile ukuthi angifake emsila ngaphansi ishilo nginemanje yathi cha nguvale samuko mfoko amacungwane wonke amalungelo akho i-freedom of speech bengikhona usenayo yonke into kodwa engakuvumi lokhu njana yilokhu nalokhu abakubalile cha umthetho uyasebenza South Africa and siyafuna siuhloniphe ekusho mina ngiyifundele lento ngisejele into engiyifunde ngisejele mfowethu ukuthi hey mfowethu into ebaleka nayo yonke engiyifunde ejele ukuthi ayikho into ejahekile emhlabeni you can wait 0861010 noma ke uvele ushayele iWhatsApp uthi 0659337172 0659337172 0861010 0861010 angazi ke kwenzakala ngeencingo zami lana but let's hope ukuthi ziyasebenza ngoba sewasho ukuthi sezivele zathi wonke umuntu uzama ukufona 0861010 uyabingelela noma usende iWhatsApp yakho uthi 0659337172 0659337172 so idala nje voice note yakho siza ukuthi kwenzakalani ayimkhulu
mkhulu manje ukhulume nami mkhulu lapha usekhohle ukuthi ulive hey kusasa fanele ukufaka isuthi ngizwile bekhomenta abantu bathi hayi le nyanga lena isihlekile sithi uzophuma ejele esefaka isuthi kodwa into emnandi adekulo ngishilo ngithe mina ijwayele ukungena lento ihlehliswa ingene ihlehliswa sekufike inkulu manje kunomehluko la ekhedini mfethu phela mfethu umuthi akuwona umlimi umuthi kufanele usebenze umuntu usebenze nange reality nanso yonke le process nje ngoba uthi uyabuka kuba bonke abantu yimi kuphela nje belokhu ekhunjiwe futhi angizange ngize ngifihlo ngakhonjwa futhi ngayela mina abantu bethu kade umuntu waqala ukusebenza nanso mfethu ngifuna siye lapho yiyele mina ejele akuzange ngiboshwe amanga la ukuthi uthiwe ngiboshiwe nanso ke good ngifuna ukuthi uchaze lapho ngoba sebefakile ejele okwesibili ko YouTube ngaphuma ngento embi ngeqiniso ithonga impande yabona ukuthi ngithini finish izinto bethu lezi eziqondile mntaka baba bese kuzoba ukwesekwa bafowethu angiyazi mfowethu ngibonga ukuthi uchaza uyayicacisa lento ngoba sebebhalile ko YouTube befuna ama subscribers uthayini ngesilungu ama subscribers befuna wona bebhale emaphepheni kuthiwa wele yanyanga liyani yayithi nomuthi ubosho kanjani ngizwe ngithi mina ungizwe benginaye ngimthatha sahamba naye ngathi vele le nto yokuboshwa kwakhe besilindele agcina mina ngishila uwese unakho konke mfowethu ngani muswile yini ifika lapha nje basho ukuthi ngale bese ngafuna thina iqala bazolukhanda sengikho sewukhona uzohamba nje wena uyosebenza ushiya nje thina lapha enkantolo njalo police station asinalo ushicala icala lami likhandwe ewarrant of arrest iphume ngo3 ntambama kwayimanga kinatelo uma sekufondelwa abathi ukuthi mope inunu lezi izwa ke la ngihlekisa khona ngihlekiswa ukuthi on the same day when uboshiwe 2 days after it was on Wednesday ngithola icall ukuthiwa ke ukhehlele ezilokhuluma wena yini wabukhela ukungizwe private jet ngithi mina yes ake sisuke ePitoli siza lapho ama-Hawks size eThekwini sizoku interview lalela phela akekho umuntu ongalisaba ijela ngithi ngathuka nami lalela mangithuka ngathuka ngithi mina beninyeke ine interview eniyenze over the phone aena sifuna ukuzakuwo ngithi mina hayi asiyenzeni bathi seninga driver nisiye koliniza mina kade nizongibopha nini bathi hayi ngaphuthuma ngavutse abameli bami bukani bathi angithi asikho yazi ngithi hayi bukani manje sekushubile ke futhi kubethile ukandoshekisa kakhulu avele njalo vele abeke phansi moya ubabonile kodwa sebeshintsha ekugcineni hayilalela izitsha hayi illegal team wethu ngiyiphethe ngoba umthetho ala mina abameli abavele be-interview bonke kanye iziteshe mfowethu bajika sebefundisa inkantolo bathi asifundisi la siyaphasisa ake siqaleni ngomthetho ukuthi nokuthi akwenzeki lokhu wrong bathi ke bafowethu into esizoyisho ekugcineni sizothi einkundleni zethu zokuxhumana cha sizoyishiya inamba zabameli bashila abameli bathi abanankinga bona mawufuna ukubasebenzisa nanoma ikuphi kodwa if you are willing to pay ayibakhokhelwa bona ayibayibiza hayi indaba yamasela ababukela amasela ubona amacala abuqhayi ngempela yes hayi mfowethu bona shema hayi bona imali bayibeka yokuthi uthathe nje lokhu njana ithini lenene esitolo wanifaka la emathangeni ukuthi uzomelwa yibo khofaka ngicela ngaphuphisi abameli bami please iprofile yami phezulu 08610 I think we have a problem neyincingo zethu kodwa nkosi yamaze zaba nenkinga neyincingo ngelanga elifai kanjena kodwa nkosi yami okay 0659337972 send your voice note sizokuthi uthini ake sizoqala lapha ukuthi uthini lo ngizwe hello ngizwe siyabonga mkhulu sebenzile abawuvuma umuthi man ayikhale mkhulu ayikhale Sibingelele konke ama-South Africa nensizwa nje bezibambile impela lapha eRandburg. Sibonga ukubuya kwechunu cingwane. Ungizwe umlando vokamchunu.
Tomba zimqoma ngoba zimdabulela zanqoma ngoba zimethanda imvumo leyavunya no Barack Obama leyo lasemelika ngibonge wena uMandumane ngibonge ku Dr Dlamini wena kuzo zonke insizwe iphumule zawo liseko ungizwe umchunu ngithabuya amandla abantu abamnyama yabo Ayikale ayikale siyabonga kakhulu uMandumane ashu wakhala ngaphandle ngempela ubaba ungizwe ngisinja ngibonga kakhulu Macimane umelile South Africa umelile nathi sibancinyane sibonga wena ukuthi you still by interviewer BFF still nangaphakathi bekhona ukuthi isikhathi besingekho sikhalile ngempela hayi sithi viva mkhulu viva ngizwe Ngiyini utshwala iplanga igcwele ikhanda. khali inyembezi Ekhali inyembezi wakhala mfowethu waguqa phansi wathi. Wona iphoyisela ke lababisi bamlathi ndubula. Wabe sebemthintile. bathi dubula lapho bekathi dubula la Dubula. Ngibalungiswa thatha ngithi yakala nongiswa. Bathe swathaba ngaza bakundana njani. Bekhali inyembezi, khali inyembezi. Wathi ngithi thatha nongiswa. Nimenzani? Hey, yala. Angozele ngishona. Ejele ngesikhathi sokulala ngelayo. Sanibona nobo tata Mpongisi khuluma noSamabrosi yamasho kithi mina nje awu akaze ngijabule nje izolo kanje angikaze zajapha izitho ephuma uMacingwane awu yazi ngijabulele kanjani awu ngithawu president wethu Umshushisi wathi ngithamandla I'm giving you for the last time now. awuwadelela wona mkhulu wokuhlonishwa akekho njengawe hayi uyayenza into yakho Alright ama boys notice sizogijima kakhulu njengamanje siyala phana mfowethu ku topic ngizocela ukubriefa kuqala. On Monday into kade sikhuluma ngayo besikhuluma ngokuthi uvumelekile emandulo umuntu wesilisa umuntu esifazane wayivumelekile yini ukuthi ashaye u1 ushaye wena u1 kumakoti wakho mawuqeda kushaya u1 ube right ethenga kabi right kudala yini omama babevumele ukutshela omkhulu ukuthi anginelanga mina ngicela siphinde futhi anginelanga ngoba phela siyazi ukuthi omkhulu babevele bayilalela lapha esikhumbeni phansi athi use right so siyabuza ukuthi namanje uvumelekile yini ukuthi umuntu esifazana atshela umkhonyana ukuthi anginelanga okokuqala lokho number 2 ngolesibili sakhuluma ngokuthi mfowethu uvumelekile yini umuntu wesilisa ukushona phansi aye phansi impela kumuntu esifazane aye phansi nje kumuntu esifazane noma umuntu esifazane noma wena noma umuntu esifazane uvumelekile yini ukudlalisa lollipop kuwena ayidlalise nje impela lollipop idlozi liyakuvuma yini lokho eyokugcina ngolesithathu uvumelekile yini ukuthi umuntu wesilisa angene ngemuva kumama amngene ngemuva umama amflathele ubaba amngene ngemuva uvumelekile yini lokho ama topic kade sinawo ke lawo sifuna ukuzwa ukuthi abantu bathini asazona umvulo lakho kwethu luthini before siye kubona abalaleli unfortunately ngingozetha isebenzi kodwa sifuna ukuzwa kwena ngoba namhlanje vele abantu babheke thini ukuthi thina sithini sekukhulunyiwe konke thina sithini iDog Style ivunyeliwe yini idlozi liyayivuma yini iDog Style ukuthi mama akuflathele akukhombisa ubuze bakhe emuva ungene emuva noma uvumelekile ukushona phansi umama ngolimi ushone phansi khuluma nje umlo ushone phansi nje ngolimi umkhothe umama umkhothe yonke into umqabule noma umama akhothe wena aye phansi adlalisa lollipop uvumelekile idlozi yakuvuma yini lokho noma atheni mama nginelanga mama uMacingwane ake siphinde futhi noma usuke sekuhlukumeza ngokocansi lapho sithini lapho mfowethu awiqale nje sizwe ngoba bashilo abantu bathi hey sithanda zethu ngabe ungizwe ukhona besiyomuzwa ukuthi beyophawula thini gaxela mfowethu angikaxeli ngikhuluma nje iqiniso lokuba linjalo zisakhala zamanje awu ngeke kuze kuphele ayona khona bameli ngizokhala abantu balalela mfowethu wani oqala ukuthi ama relationship amaningi ubona nama challenges amaningi ama relationship amaningi
alinyazwa indaba ye-stress. I-stress iqhamuka engakwazi ukunelisana. And then yabona, once you have a fear of confronting your partner and umtshela iqiniso ukuthi cha hayi pinki yami noma myeni wami ushaya udaka hayi yabo uyiflop namhlanje akuxeke kubuhlungu bese kuphinde futhi lana agxeka khona nizimhleke. You need to have a partner, not a wife, because once she becomes the wife, there are boundaries between the wife and husband. But when she's your partner, and when she likely become your friend, and a friend you can share with anything, so ke manje ke iyenzakala buka ngisahlakaniphile ngiphumeshele buka nje ngihlakaniphile bese kuzothi ke into eyenzakalayo ke ukuthi ke uma ngabe umuntu wesifazane yabona, once kwaba nama condition nama limitation in a bedroom, that relationship does not exist. It's a pretentious relationship. It's not a real relationship. So ke manje ke ngalesikhathi ke umuntu wesifazane engakwazi ukuthi cha umvumeleke 100% ukusho umuntu wesifazane ukuthi cha angenelanga. Futhi okwesibili ibalekile ngoba mawusaqala kwenze uqobovula abantu besifazane khona abahlukene khona angafuni ukuthunta nangesandla ngaphansi, yabona. Yes, abafana khona ongafuni lokho lokunjana angiphathi ke lokho ukuthi uzongena ngedevu phansi omunye vele umkitaze umbone ukuthi wena uya-excela vele afensini umzesini abantu omakhelwane hey lalela hey utshela yini sabo umhlanga la ngiphathi itombito maye hey umuntu lo uthi ayela ufuna ukuya khona umuntu uyakitazeka, yabo. So Never have I felt that I could be. Ziyakhala manje ziyakhala. Nayi mina usezophawula on my behalf. Mina ngicela ungatholakala kuphawula. Nota yena Paula wena. Khuleka ziyakhala lapha yini. This is why I love you, because you love me. Hey bafowethu akahluphi ungizwe, akahluphi ungizwe. Bafowethu asilele sisavile nongizwe sisuke eGoli sayezafika la. Alright, sabuyela mfowethu. Bese kuthi into eyenzakalayo ke njengoba ngisho ukuthi uma umlalelo ulalele njengamanje kuvuma 103 Healing Hour uDr. Khethelezi nongizwe umchulu ke inkosi eyiboshwa ngithi ke ziyanda mfethu ibonga ngithi mina lalela kubalekile ukuthi ku relationship okuyona njengamanje ungenze ukuthi uyavuka ubaba lapha nkosi ngoba khona amapipa abangasavuki ihlobo avuka manje kuseni kanye asinduku zabo induku zabo nani ipipa nalo nelutho njalo singashoza cha ipipa awumokume hayi ena lesikhathi nkosi yambona ukuthi kuyanwaya ungathi siqubuqubu alukwazi ukuvona inyempoko yabona umuntu abadla impisa bakithi abayekuhlola ngezinko yabona khona ukoze kuse imbi yebo bakithi umuntu abayindoda nje bakithi yabona ngasikhathi igobuka into indukithi imododa umuntu akabhedaba yabona bese kwazi ukuthi ke ngaleso sikhathi njengamanje bahlangene bazothatha uthiwa umthathanduko ilokhu iround yangalesi sikhathi bizwa ngomthathanduko. So ibaluleke ngawonke amandla ukuthi uqinisekise ukuthi uyasho ukuthi awenelanga. Okunye into abasifazana abasaba kuyisho ukusho ukuthi cha yazi mina ngithanda mawenza kanje, yabona uthola ukuthi accidentally na unganakile nje uthi nawe hayi ake ngikhuduze ngiyele kanti usumthinta umuntu wesifazane la athanda khona yena uyena kuyisex akuthandazwa bakithi uthanda sethi uNkulunkulu not sex yes khona lapho ke we sexual intercourse kwasiyayibosha bese uthola ukuthi uthola khona ikhona umuntu wesifazane uthi mamgqule kulona
asho ukuthi ubaba bangithintelana ngingamisela noma ngabe yini aphakama ngathi breakdown Yeah. kubalekile-ke ukuthi usho ukuthi lalelani myeni wami noma my partner I like it this way yabona angiphathi-ke indabeni yangemuva kodwa besifazane uthola ukuthi i-dog style you can enjoy it as a man uthola ukuthi the woman cannot enjoy some women cannot enjoy ilokujana i-dog style uyakuzwa dokotela yabona yabona uthola ukuthi omunye cannot enjoy sex ngalesikhathi omunye esanda kuyiqala mhlambe during after she broke i-virginity yakhe omunye qala uku-enjoy sex after esezale umntwana yabona njalo ngoba into eyenzakalayo komkhulu nogogo nama-ancestors lento eyikhulumile i-wrong leyo ukuthi ama-ancestors kwawona avela nge-sex bese baba amadlozi nje they existed on earth. You cannot be an ancestor if you never touch your toe on earth. Fanele uthinte qala emhlabeni kodwa uJesu akavelanga ngayo hayi awume lapho ngoba mfethu ukuthi wasengihlasela amakhola awume yonke into nje existing human being come from sex. There is no other way. uJesu kwakhulela uMaria ngomoya ongcwele basho njalo bayakholwa nje lalela inkosi yemshwana ayikhulume ngisho ithi science and biology tell us there's only one way to earth is through sexual intercourse and it's through kodwa kuthapela umasibheka kuMateyu 25 usasaphala amabhuku futhi ummeli uthi sivaleni usho njalo ummeli uthi asivaleni leyo sesikhuluma ngama-act ngikhuluma mina ngento that has been tried and tested and scientifically proved that phela kwakumoya ongcwele kuJosepha nje noMaria that is why uJoseph wayesefuna ukumlahla lithi iBhayibheli umoya ongcwele ongaziyo mina ekhona nje mfethu malishisa iyona umoya ongcwele engakhona yes lalela ngitshela lithi iBhayibheli uMaria mayisekhulula uJosepha ufuna ukumlahla mayifuna ukumlahla lithi iBhayibheli ukufika isibonakaliso ufuna isibonakaliso kuJoseph uthi ungamlahli ngoba umoya ongcwele musa mfethu mina nama ngafaka shoot abababa engafuna ungena kona oqala kade ngithandaziswa amakhono ukuthi ngikhumeshele manje azosamakhono mina seyawahlasela ade ngikoba usaboshilo kanti manje mfethu wena umuntu ongidabuzisayo kanti mina ngiyabona ukuthi ngiyahluleka ukuqamba mangabe sengiyawakhola lalela mfethu asiphindele asigijime sidlule manje siyakuleyo ukuthi kuvumelekile yini ukuthi umama esazodlala kubaba there is no limitation in the bedroom ngithi ngithini yabona kuyenzeka ukuthola ukuthi wena ezibaba ngoba insizwe eziningi ziyichithile leyo zithe cha insizwe afanele yethe iyodlala kumama la wrong yena cha lalela awekho ama limitation in the bedroom yabona noma ngabe yini noma ngabe mfethu ufaka ulimi endlebeni umuntu adumise ogenerator uma ngabe ufaka ulimi endlebeni la kuye kumpartner wakho umkhipha istress sokuthi adeboshiwe noma kunjani yonke into in the bedroom iyasebenza ayikho into ene limitation kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu esifazana omunye wezwa xoxo ukuthi hayi into esifazana uyangena lapha umunce ulokujana u-ice cream lapha omunye akuhavuza ngamazinyo mhlawumbe omunye kulami lapha uyabona ususaba ukusho ukuthi awu ngaze ngalibala hawe manje angiyabona ususaba ukusho ubizelane shema awusheba ufikela kuzo zonke inkinga nasejelele nombizi umsisi manje mfowethu ngikulo iqiniso akuyeke reje Mario bafowethu bayahlupha babantu washuzona mzo wahleke lijweni akuhleka ushaya ukusizile I found love ngiyabingelela ephejini lakhehlelezi umzimkhalimali ngiyabingelela ephejini lami umzimkhalimali bafethu ngihleli ngize kuyivuma FM ngihleli nokhehlelezi abangihlekisi kanje kusemahlangeni la
abangihlekisi bafowethu ungeze sibuye naye lapha sibonga isupport bafowethu siyabonga kakhulu abangihlekisi ukhethelezi la ufike netopic enzima kabi la ngiyangithanda abalandeli bakhe Hlelezi ngiyangithanda abalandeli bakhe Hlelezi kakhulu ngiyangithanda abalandeli bakamzim Khalimali ngiyangithanda abalandeli bakangizwe insizwa inkosi eyiboshwa ziyakhala macingayo inkosi eyiboshwa ngiyabonga bafowethu isupport eninika uKhethelezi nesupport eninika ungizwe ngiyabonga bafowethu ngiyabonga abalandeli bami ngikhona bafowethu zobe ngikhona ngesonto emakethe zobe ngikhona qhubeke nje bafowethu ngiyabonga bafowethu abalandeli baKhethelezi ngiyabona niyangibingelela ngimkhonzile qhubeke nisupport umkhulu bafowethu qhubeke nisupport umkhulu nawe ungizwe bafowethu inkosi eyiboshwa naye ake ngibabingelela abalandeli le topic ngempela umbuzo mkhulu unuphawuleke lapho mkhulu khona ubuza umbuzo lapha bafowethu uthi wow mkhulu ngicela uyibuzela ungizwe ukuthi njengoba umelapho wendabuko uphatha ngawo lowo aphatha ngawo Alright, ngoba mnandi kakhulu lapha nesitholayo 8 minutes before 5 o'clock ekseni kuvuma 103 kumhla ka 30 kuJuly 2021 nihleli nami nongizwe mboka mchunu sivakashele usibudubudu ufike eqathatha uthi uThomas ngikhola ngokubona ngifresh from ejele ngathi umuntu ufuna nje ukuthola uthi ke yes there's a period I was waiting for bengithi uzofika unciphile ushaya 6 pack ngoba Joda ebenza yonke into lapha kanti hunger strike nje kanti what is a hunger strike indala phela idlala ikutshele mina ngateleka neziboshwa zatheleka 2 hours ukhuphele more instead ebenza yonke into ayifuna ngizwe belethela imenu namasipho ungizwe ebelethela imenu lethela yonke imina ngiyinkosi yeyiboshwa hawe awuxakile nje bembanga ubutho nje sicela njalo usivashele kule branch uvashele kule branch some appearances mfowethu kukhona umbuzo la ku social media uthi akusibuzele kungizwe njengoba umelaphi wendabuko ubuya phahle ngawo yini lo mlomo nawo abuya shone ngawo phansi lalela-ke lalela siyinga leso sibuza lo umbuzo uyofe ngaganiwe uma isithutha especially kulesikhathi samanje yabona balekile yabona lento ethi open relationship is not an open relationship when you have multiple partners and when you are only know where you are going. You need to have an open relationship one-on-one with your partner so that you can have a peaceful relationship because induku ayifuni indaba ayifuni stress shungadla iphilisela injani uma uye wangena excited waqala umfazi wathi uze la sikhulume hey wena woza la phelile njalo bese thi ukhubazekile yabona uthola kuyisalishiki lapha imizi eminingi miswa ama-salishiki uthi akwanti ngiyaphila ngoba wena lapho uthi mawufika ekhaya wena unestress lokwaza isalishiki laphana phame ngathi insimbi yabona umuntu ayichoma zakhala ahambe kushoshozela so ibalekile leyo ukuthi kwi relationship kube khona iqiniso futhi okwesibili lo mlomo phahla ngawo
ufuna ubatshela impela abakini ukuthi ngicela ningiqinisele umuzi ninginike isibindi sokwenza noma yini kumngami nomfazi naye aphahla bakubo ngoba laze lashiya ikhehla ngane oqala ngo2006 lathi hawu umntana amabhasa amabili abantu bephelezele abantu abangaka bephelezele nje umuntu oyedwa lethi inkomo yabo so ke angikubona le nto leyo ukuthi ikhehla liphahluka into eyiqiniso ukuthi cha into eyizelelo umuntu wesifazane lapho ushipha lishili khona kubo washiya abazali bakhe bekhona ulandela le nduku nje eyona nginayo alright mfowethu njengamanje sokuthi makhulu sibheke ekuthenini uthini yena umkhulu ngoba abaningi mfowethu balindele ukuthi yena umkhulu uthini this is Vuma 103 okay sibheke khona lapha ukuthi umkhulu ayawuphawula nawe ukhumbule ukuthi konke ngizokuphawula kuuvo lwami. It's not coming from Vuma FM but kubuya nje nami and it's not compulsory. Uma ngimhlabile ngicela ungixolele nami ngisika kwelijika sibheke khona ke mfowethu manje ke theni uthini umkhulu but isikhathi sona umhlabile uma ngikuhlabile noma ngikunyathelile uma ngikhuluma igama elizokuhlaba wajula phela kuyasho ukuthi inkosi yebo phela yikuhlaba Hey, we are super easy, my ngizwe cha ayeke ngiqondile la kufanele zikhala kakhulu manje zikhala kakhulu into esimple futhi yona into ehloniphekile nje leyo ihloniphekile yonke leyo okay ake siqale la etopic yokuqala akade silandele amatshe ami izokutshela ukuthi there is no case It's judge. What I saw about Ngizwe Mchunu is that he's proud of being a Zulu man, and he's proud, and he is a Zulu man, yes. Of which I'm proud of that. That if you are a human being, you need to be proud of your culture. In the way he is, all of us we're supposed to be like him. Yes. And I was smiling and looking at him. I wonder where is your daughter. All right, 3 minutes before 5 o'clock, siqale lapha na topic yangomsombuluko. Paula no. Akafuna uPaula. Paula musu uzophawula uzothi ke ngenxa yesikhathi Paula. Shona ukuthi ubani uma usuwenza. All right, okay, asibheke mfowethu okokuqala asibheke lapha ukuthi umama makathi yena ayanginelanga. Emandulo mfowethu sizoyibheka ukuthi omkhulu babe kade bebadala we always upgrading njengamanje sike upgrade there is a way ukuthi umtshele ungamenza isigqila sasekamereni ubaba but mtshele ngendlela thizeni kanjani na sithi silungu action speaks louder than words ungamtshela nje ngama actions mawumbona ukuthi ubaba useshayile wavela wafa wayisiduma sukuma mama ungayibeki phansi mdlalise ubaba mdlalise azabuyele egaming ngiyayizwa leyo nto mdlalise angiphela manje siyisho ngokujula mdlalise ubaba umdlalise nje ubaba umdlalise udlale naye nje ubaba udlale naye azabuyele egaming abuyele nomkhatshana wakhe kuze ukuthi inkinga ke sibuthi uyambona yangiphazamisa angiphazamisa ilalele ngane ukuthi yananela inkinga ngabona isikhathi and nginama notes amaningi guys lapha ngichaza into eyiningi la buka isikhathi mfowethu ngiyabona ngiyakhombisa ukuthi umuntu one experience la kama chemist avuliwe wonke 087 550 okay ngiyabona 6 minutes 087 550 1177 belikhona izolo lithi ayasaphela sakune chaos eningi la sakune chaos eningi yasaphela amaphoyisa lawo okay right ufuna ukuzohlola kukhethelezi
abasegoli njalo ngolesine ngisuke ngisegoli ku 066 00 266 33 066 00 266 33 abaseThekwini 063 051 7641 063 051 7641 noma uthi 072 1234 976 072 1234 976 izozibe on nje phone manje nje ngo8 izobe si on ubese uyafona ungabe sewufika uthi ngifuna lo amuthi wawunika ungizwe no awenziwa njalo ngawufika esigodlweni nje uyi-client izokutreata special emadinoni bese ngicela ngizomela abameli okay soon sizodedela inamba yabameli bafowethu kwi-social media soyiposta ama-business card wabo ngoba kunabantu abaseyinkingeni abadlala abameli exact abadlala abameli abelebelwethu abameli bayazenza izinto kanti baqamba mangabe badlela imali thina sizoyiposta asinankinga ungabe sewufika sewuthi luzisana ungizwe icase akhululeka siyabakhokhela abameli right mfowethu ngomsombuluko ngicela ukuthi ngiqhubeke futhi sichazeni uzobe ukhona nawe ngizoyichaza nje ijule ngoba ngisafuna ukubheka la ekuthenini uvumelekile kwehla yini uyokhotha iDanone umama uvumelekile uzokhotha istick sweet uvumele ukungena ngasemuva ngifuna ukujula njengoba bengisathinta yokuqala e1 umuntu ezenze ekhulunywayo ingane bafowethu lena cha umsakazi is not limited to anything. Angizazi lezi zinto nangizobe ngiqala ukuza on Monday. Oh, ushilo bana manje ngiboshiwe. It's exactly the same thing. Mfowethu ngizwe online yonke indawo. Yebo nasejele kuyaziwa. Alright siyabonga kakhulu. Sizohlangana nje Monday njengamanje siyangena Phumlani kwanyana. Siyabonga bafowethu, siyabonga.